सबीर भाई सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है? सब ठीक है? अभी बहुत सारे बंगलों मतलब हमारा लड़की लोग श्रीलंका अभी साउथ में काम करता है ना घर पे, वो लोग बोलते हैं कैसे बनाएगा ऑलिव राइस, येलो राइस। राइस का बाद में आपको पता है क्या बनाएगा? आज क्या बनाएगा? ज़ाफ़रान राइस। क्या बात है? ओके अभी भाई है ना 25 ईयर हमारा कंपनी में काम किया। स्पेनिश, अरबिक, वेस्टर्न, कॉन्टिनेंटल, फ्रेंच, इटालियन, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। सो गाइस, आई एम गोइंग टू शो यू टुडे हाउ टू मेक saffron rice. Thank you. You can watch the video. All pepper, Black pepper, huh? all black. All black pepper. Gammeris. Gammeris setter. All clouds. Carabonate. Sabir bhai, cardamom, cinnamon stick, ensal, kurudu, cinnamon stick, Saudi Arabia. Here's pata. Huh? Kurudu potu wala cola. It was a dry lemon. मैं दे अभी मैं मेकर दाल समय कवर कर राइस से थोड़ा दान है बाद राइस डालते ना नहीं तो इधर राइस से अभी ऑयल डालने आने का राइस से कहा दान है जब वाला में अपना फैन ने कॉर्न ऑयल ना कॉर्न ऑयल वी आर गोइंग टू यूज कॉर्न ऑयल मैं कॉर्न ऑयल डाला समय मैं फैन ने रात करला මේ වැත් කියනවා මේක මේ quantity එක පොඩි fan එකක උනත් හදන්න පුළුවන්. You can make in any pan, any quantity, small pan also. Butter, this one. Butter add करो, butter. We add already butter. Lunu, tapapua, biru, and red onion. We are add Onion, white, no. yeah, white onion, red onion. No. We add here. And we are at saffron. Sabir bhai, राइस का नाम भी saffron rice ना? Saffron rice. हाँ चलो आप ही ऐड करना saffron. saffron दोनों देखा है क्या इधर? saffron. ये ऐड saffron और सब saffron ऐड करना में लगा नहीं saffron ऐड कर लो. डाले मैं आप ही इतना मसाला डाला आधा तो वो एक कवर डाला टेस्टी होता है कवर में इसका वाटर भी निकल जाता है जूस और ये लोगों को इस्तेमाल में okay guys, if you don't have like this one you can use cotton cloth also, no problem. Okay, කපු රෙදි එකක මේක දාලා ඉවරලා හොඳට ගැට ගහලා ඒක දාන්න පුළුවන් මේ රයිස් එකට. garlic, sugulunu, garlic, chopped garlic. The garlic paste आदर තියාගෙන තියෙන්නේ मैं ऑलिव ऑयल एक वो फ्राई करता है बहुत अच्छा स्मेल आता है कभी भाई. हाँ जिंजर गार्लिक डाला करेंगे लाइट में होगा मतलब सुबह के मैं फ्राई कलर बाद में जरूर आ जाएगा. हम लोग घी भी ऐड कर सकता है इसमें. घी भी हाँ अपने घी उन्नत
මේකට දාන්න පුළුවන්. මේ බටර් දාන එකේ ගී උනත් දාන්න පුළුවන්. ගීත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. We can use ghee also guys. And after salt අපි ලුණු දානවා. salt Okay. Cumin powder, little powder, suduru powder කරනවා. ඒක දාලා හොඳට ටෙම්පරාදු කරනවා. So we have it stored until onion come in golden color. ලුණු ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳට තෙල මේක ටෙම්පරාදු කරන්න ඕනේ. අපි මේ රයිස් එකට සෆ්රාන් ඇඩ් කරනවා තව ටිකක් පස්සේ. වැඩිය මේක මේ බ්‍රවුන් කරන්න යන්නේ අනියන්. ඒකට මීඩියම් තමයි. මොකද මේක සයිස් එක මේ කහ පාට වෙන්න ඕන. කහ පාට. This rice have to be yellow color. That's why we are not going to color more saute in the onion. So in the medium color. Chef, okay, you can watch this rice. We need yellow color, and we will add more saffron after. Right. Now we are going to add water. Now we add more water. අපි දැන් වතුර ගොඩාක් මේකට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා වතුර තියෙන ලෙවල් එකට වතුර දාගන්න. දැන් වතුරේ කලර් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සෆ්‍රාන් අපි තව ඇඩ් කරලා දැන් ඊට පස්සේ මේක බොයිල් වෙද්දි වතුරේ රයිස් මේ වතුරේ කලර් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. So guys, now already become color change water because of saffron. We add more saffron, that's why now color change is become yellow color. අපි තව saffron add කරන්න යන්නේ මේකට. Color. Saffron. Rice के color का change yellow color coming. Yes, yellow color coming. Now rice color already become change. You can see the color. Like rice color, saffron color. Yes, then saffron color. Saffron rice. Yes, saffron rice. More, then put more rice, more potato. You want to take? Sir, 1 hour. Rice wash and keep in 1 hour. Water with water. Then drink water, right? Yeah. Pengen rice pack විතර තියලා ඊට පස්සේ තමයි rice add කරන්න මේකට. හොඳට. හොදලා pack විතර තියලා තියෙන්නේ. තියලා ඒක හොඳට පෙඟෙන්න තියලා තමයි මේකට දාන්නේ. We wash rice more than 1 hour. We keep in drink water for rice. Then after add into the water rice. Rice में yellow color है. Saffron color. become a saffron color. Saffron वाला color है. क्योंकि मैं ये ना रातों पार और पोटी में saffron तमाम में किए मैंने rice. That was. Saffron. This all saffron. So now we are going to close this one. अभी हम एक वहाँ we are going to open now. Ready rice, saffron rice and lastly हम एक aluminium foil cover किया ना तो भाई cover करो हाँ aluminium foil के cover करला समय मेरे दिन पे මේ වගේ තව වීඩියෝ බලන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා channel එක.